Mimi tangu nichaguliwe, mnajua kazi nimefanya ya kupigana na pombe haramu. Kweli ama uongo? Nimefanya kazi ya kahawa, nimefanya kazi ya majani chai, nimefanya kazi ya maziwa. Wanajaribu kunisumbua ndio nisisaidie watu wetu, si ndio? Mimi nikisema watoto wetu wasifutwe kazi, nikisema tusaidie watu ya Mlima Kenya, wanasema niko na ukabila. Kuna mtu hana kwao? Mimi si mama yangu ni Mumeru? Nikifanyia Wameru kazi iko makosa? Nyinyi mnaona kuna makosa nimefanya? Ati wananiuzia uoga, watanifukuza kwa kazi Ati wananiuzia uoga. Mimi ni mtu ya kuuziwa uoga? Niye niroria president areke turute wira. Miaka itatu itigarite turute kiri, twake barabara, turehe mai, tumuthondekere micere. Ndeto ici irarehwo nyingi cia uteti ni cia kurakaria andu. Turaumire githurano tutininite miaka iri, na riu ni machokia thina muingi bururi, na bururi wa Kenya andu ni moyo thina hari uri. Nditiguo ni mwamera matigane nani? Ni mwamera iko watu wanamdanganya rais. Wacha tushikane tufukuze Gachagua tuweke mtu mwingine, na kwa sababu uchaguzi uko mbali miaka 3, hao watu ya mlima atakuwa wamesahau. Mimi ningetaka nimwambie nyinyi, hao watu wetu hakuna kitu wanasahau. Ile maodhabi mzungu alitufanyia tungali tunakumbuka wa leo. Kwa hivyo mtu asikudanganye ati udhulumu hii watu ya mlima, ati wakosee heshima ati watasahau. Hawa watu hakuna kitu watasahau. Hiyo maneno yote wanaweka kwa roho na kunyama. Kati watu waitu kore mobuga motomete anyinga tawera, kore mobuga motomete, si nyinyi ndio mnipatia kazi? Wenye kusema ni wabunge ama ni nyinyi? Nyinyi mko na shida na kazi yangu? Mko na shida na kazi yangu? Kuna bahari mumeona makosa? Niye mwathuriwo ni andu wa Kenya, niye president wa wathurire, niye na president wathuriwo tigiti uyu, na inyuĩ mwathurire president William Ruto tondu Rigathi wa Gachagua ari hau. Okorwo Rigathi wa Gachagua ndari hau mutingiamuthurire. Rehorama okorwo president ni anogetio ni kura cia Mount Kenya atwire niguo twamuthurire uguo bure, tukimuiguira tha, tukimwenda, tukimutua muthamaki, ni atige kwira bunge matuingate wira. Mubunge wanyu ni nyumo mutumite, mujumbe wa gukuri ni mutumite akanyingata wira, ni mutumite. Tukwenda kwira mujumbe wa Mwea utana ingata Rigathi wa Gachagua ukahahoria andu a Mwea niguo ni mwamukania mwamwira atia mwamwira atia Embu muko sawa? Rigiji yako area naelekea pande ya Meru, nikasema nimsalimie. Ndeka urudi kumugeithia. Muri okwa andu aitu no mwiyumiririe. Nani ndathie Meru majitite ati maraihu aturenda kugayukanio, ati Embu meikarie, ati Meru ikarie na Gikuyu. No mwetekere tungigwira urimu ucio tunginyagio ta mai matheru. Sisi watu ya Embu na Meru ni kitu kimoja, si ndio? Wakikuyu wa Embu na wa Meru tangu zamani. Nyugo itu ni ya mahiga maigana ria Mugikuyu ria Embu na ria Kere. No mwetekere tukayukania andu a Embu ni aigana malauga tutikagayukana. Mimi niko hapo na ndio nimepita hapa, nitapita hapo Runyenjes, Chuka mpaka Meru. Niongee na watu wetu waniambie kama wanataka tukae tukiwa kitu kimoja. Ndio? Ni andu igana malauga tuikale tukitu kimwe. Nani?
Yathie Meru auga ngitukire handu mugeithie tondu andu a Meru ni maranjitire maranjira matingitikira tugayanio ya mahiga matatu Mugikuyu Mumeru na Mwe no riu andu aya mataratwethera wega marenda gutugayukania nigetha matunyagie ta mai matheru nimugwitikira niĩ ndirarũgama na kĩhoto kĩanyu ngauga mũcere ũrorwo ngauga makauga atĩ ndĩ mũkabira kwĩ mũndũ ũtarĩ kwao rĩu ake magacokanĩrĩria mbunge makaheo mbeca atĩ manyingate wĩra no kũhotekeke niĩ ndathurirwo nĩ andũ a Kenya niĩ president we wathurire niĩ na president wathurirwo tigiti ũyũ na inyuĩ mwathurire president William Ruto tondũ Rigathi wa Gachagua arĩ hau okorwo Rigathi wa Gachagua ndarĩ hau mũtingĩamũthurire nĩ horoma okorwo president nĩanogetio nĩ kura cia Mount Kenya atwĩre nĩguo twamũthurire ũguo bure tũkĩmũiguĩra tha tũkĩmwenda tũkĩmũtua mũthamaki nĩ atige kwĩra mbunge matũingate wĩra mũmbunge wanyu nĩ inyuĩ mũmũtũmĩte mũjumbe wa gũkũ rĩ nĩ mũmũtũmĩte akanyingate wĩra nĩ mũmũtũmĩte tũkwenda kwĩra nĩ maũtia marĩkũ njĩkĩte anjugi atĩrĩrĩ ere andũ arĩa marabangĩra nyũmba ĩno itũ mũkungi akorire ũ inyuĩ mũkire ũguo andũ aitũ nĩ mũrĩ andũ ũgĩ Gacheri gakerwo nĩ gakũheo ciringi milioni ithano gakauga gatikwenda Gacheri nĩ ngatha itũ ya rũrĩrĩ na Gacheri na nĩkwenda mũrũgame na Gacheri nĩmũkũrũgama nake wakeri sene akauga endake njerigithani ya rũrĩrĩ akarũgama na mũtongoria ya rũrĩrĩ nĩmũkũmũnyitĩrĩra ũrĩa akenda nĩmũkamuathura president amunyitirire na thutha waku igana kwa igana na tũtimwĩtĩkĩra kwenderio guoya ona wagĩrĩre kure ũkiguoya na tũmagana nĩmũgũtigĩra rigiti enderio guoya nĩmũgũgana rigiti nĩmũgũgana Gachagua nĩmũgũgĩtĩrĩria andũ aitũ mũmbunge wanyu nĩenda kũmũcerera lakini kumbe walitaka wapate tuko na Mheshimiwa George Koimburi wa Pamoja. Haya, huko murenda kwera mbunge itu atia mariganirwo ni kuigata
niedi kwenda jaria maundu maingi no ndimwire Murang'a yothe na rigi jariria mutongoria witu wa bururi ndimwira Your Excellency the President of the Republic of Kenya. The people of the mountain voted for you. Please, Your Excellency, we know you have the ability to stop the upcoming impeachment. Maneno Mheshimiwa Rais, na kuomba tafadhali uombe ufanye public participation, uite maaskofu wale ambao walikuwa wanakuombea wewe na Rigiji, uulize maaskofu wetu wa makanisa yetu yote kama wanataka vile watakwambia. Your Excellency, usikilize. Pili, Your Excellency, ukioa bibi wa mwanzo, hata ukipata bibi wa pili, tafadhali usifukuze yule wa kwanza. Tafadhali Your Excellency, tunakuomba sana, bibi yako wa kwanza ni Mheshimiwa Rigathi. Tafadhali, tukipata shida kwa nyumba tunatatua kama bibi na bwana, na wala sio kufukuza bibi wa kwanza. Kanada kwa ya munene wito agikohe kaundu maikare thina toina karoboka nini tukainia terere nitwaguthaitha muno William Ruto ndugatuhagurire Rigathi witu mukamũkũrũngũire William Ruto acokagĩrĩrwo na maithori. Tũirĩngĩ nĩtwagũthaitha mũno William Ruto ndũgatũhagũrĩra Rigathi. Pepe mayaya wandukire kumaya kaka mahana Judasi wa kunyaneire Jesu kimwendia bendi mirongo itatu. Terere pepe mayaya wandukire kumaya kaka. Haya, asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, miaka imebaki 3, tufanyie wananchi nini? Vile ataamua mbele, tutaheshimu uamuzi wa, si ndio? Usimukesema nigeka tushokanĩria andũ aitũ na nĩ ndakena mũno andũ a Muru.